Yes, reka mbasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano kwibendera TV. Kaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Uyu munsi ni kuwa kabiri, turi tariki ya 6 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Makuru tugiye kwibandaho araza kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi Wazalendo ziri kurasana n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Isasu rimeze nabi cyane. Turaza kandi kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebe uko byifashe nyuma y'imirwano yirije umunsi wose ku munsi w'ejo ndetse na nijoro amasasa akaba yongeye kuvuga. Turarebera hamwe uko ibintu byifashe aha muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Turaza kandi no kunyura ku bijyanye na ripoti zijyanye n'imirwano irimo kubera ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ku rugamba rumaze iminsi rubera hitwa Runyasenge. Ubu ngubu imirwano ikaba yamaze kwimukira hitwa Acavinyonge. Ahangaha kandi aba ofisiye 8 ba FARDC bakaba bamaze kuharasirwa. Ni ibintu turi buze kugarukamo hano kwibendera TV. Turaza kandi kwerekeza muri Rucuru, tubabwira ko hari imirwano ikomeye n'ubundi hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 na Wazalendo. Turaza kandi kubabwira ko 23 n'ubundi yaje guhandoringa ikibazo cy'amasasu yongeye kumvikana mugi wa Goma. Ana masasu yumvikanye mu ijoro ryakeye. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese rero aho muherereye hose, yabaherereye mu Rwanda, yabaherereye muri Afrika, yabaherereye mu bihugu bya kure ya Afrika. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Tubutsa guterekaho like yawe niba wamaze kugera hano, niba utari waterekaho subscribe yawe, kandi uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo uyiterekeho. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe dora notification, kagufasha kugira ngo mu gihe amakuru asohotse hano kwibendera TV uhite uyabona utiriwe ujya gushakisha, kuko twe turayakoherereza. Ikaze rero, reka mukanya twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Namakuru tugiye kwinjiramo. Aya makuru ni munyemerere tuyahere Warikare. Magingo yanga tuvugana aha muri Warikare, ndagira ngo nkubwire yuko arwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR na n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho batsinzwe hose. Ndagira ngo nkubwira yuko ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo, abasirikare bose bagiye batsindwa mu bice bitandukanye, yaba za Kanyabayonga, yaba mu mujyi wa Goma, yaba mu mujyi wa Bukavu. Abo bashoboye kubona bose cyangwa se abashoboye kwiripotinga bose, igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubaha ibikoresho bose, kibaha itegeko rikomeye cyane kandi yuko bagomba kwerekeza mu mirwano ahangaha Warikare. Hakaba rero hari ingabo nyinshi cyane bivugwa ko zirimo kwisuganya ngo zigabe ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23. Leta ya Kongo muri kwa kugenda yikusanya inkunga zigomba gufasha FARDC na Wazalendo akongera gutera no kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23. Ni bikorwa bamaze iminsi bagenda abakwirakwiza batangaza mu baturage,
hanyuma rero abaturage n'imiryango itandukanye bakitanga. Ibi bikoresho rero n'ubufasha abaturage bagiye batanga nibyo byagiye bigurwamo intwaro. Magingo yanga rero aha hakaba hari ibimenyetso by'uko zingabo zirimo kwisuganya kugira ngo zigabe ibitero kuri M23 nyuma yo gutsindwa mu bice bitandukanye hirya no hino. Magingo yanga rero aha muri Warikare biravuga yuko izi ngabo zamaze kubonerwa ibikoresho bitandukanye birimo intwaro n'amasasu amwe namwe, ariko bikaba bivugwa yuko ngo zikirimo kwisuganya n'ubundi kubera yuko ngo ibijyanye n'ibyo kwambara no kuvuga inkweto ngo ntago ziraboneka, ibijyanye n'imyenda yo kwambara ngo ntago biraboneka, ibijyanye n'ingofero ngo ntago biraboneka, ibikoresho byo kwirinda amasasu nabyo ngo ntago byari byaboneka, ariko icyitwa imbunda zo ngo bamaze kuzihabwa, nubwo ngo imbunda hangaha bafite ari imbunda zo mu bwoko bwo hasi, ariko ibindi bikoresho bijyanye n'imbunda ziremereye zo ngo ntago bari bazibona. Ariko ibimenyetso ngo biragaragaza yuko isaha ku isaha abasirikare baherereye ahangaha Warikare n'ubundi barambika isasu ku butaka bakagaba ibitero ku barwanya umutwe wa M23 nyuma yuko n'ubundi M23 nayo ikomeje kwa advancinga ahangaha ivuga yuko bazayigabaho ibitero bose nayo izabasubiza. Ikindi kandi M23 ikaba yaramaze kumenya neza ibijyanye n'izo operasiyo zirimo kubera mu bice bitandukanye bya Warikare kandi ziteganya kubagabaho ibitero. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa aha Warikare, ndagira ngo dukubite tubangura tayari duhite twerekeza mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye n'ubundi hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Ibi rero bikaba ngo byaturutse ku bitero byagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR, ariko ibitero byagabwe aha mu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye n'ubundi ngo ni ibitero byari bigamije kwiba no gusahura. Izi Wazalendo na FDLR ngo uzagize gutya azinjira mu rugo rw'abaturage, bamwe basahura amateleviziyo, batangira no gusakasaka amafaranga. Noneho ikintu ngo cyaje kubaraburiza, umwe muri izi Wazalendo ngo yagize gutya yinjira hejuru y'inzu cyangwa se azamuka hejuru y'inzu, ngo bavugaga bati n'ubundi ubwo tumaze gutwara televiziyo ntituyitwara nta antene yayo dutwaye, n'ubundi ntabwo biri butworohere kubona isoko ryo kuyigurisha. Umwe rero muri izi Wazalendo ngo agira gutya yurira inzu ajya gutangira kumanura antene ya televiziyo. Mu gihe azamuka kumanura antene ya televiziyo, urumva yazamutse ahetse n'imbunda kubera yuko abarwanyi ngo bari bitwaje n'intwaro, nubwo imyenda bari bambaye ngo ari ya gisivile. Undi muturage hirya ngo abayabibonye ugata umuntu uri kumanura antene ya televiziyo anahetse imbunda ku mugongo cyangwa se ku rutugu, ishyamba sigyeru. Uyu rero ngo niwe waje gutabaza abarwanyi b'umutwe wa M23, dore ko ngo bashyiriweho nimero n'izindi nzira zitandukanye zishobora gutuma batabaza isaha n'isaha yari yose baba bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Atabaje rero M23 ngo bari baraho hafi muri patrouille. Hanyuma rero bakigera ahangaha ikintu cya mbere ngo bakoze, uyu nguyu wari uri kumanura antene ngo bahise bamurangiza neza neza, ngo iyi antene bahise bayimutwikiraho. Hanyuma ubundi urugo rwose bararugota. Bamaze kurugota rero, umwe muri abarwanyi ba M23 ngo ahita arasa mu kirere nko gutanga sinya yuko n'ubundi ahangaha bamaze kuhagota. Hanyuma rero abandi bahita batangira kwinjiramo. Izi Wazalendo zose ngo bazifashe matekwa,
dore ko ngo zari hagati y'enye n'eshanu uvanyemo uwo nguwo wari uri hejuru y'inzu. ubwo ngubwo n'ubundi niba ngo bari bane, ubwo urumva basigaye mu nzu bari batatu. noneho ngo babiri bari bari mu byumba barimo basakasaka bashaka amafaranga, noneho undi umwe ari muri salo ari we uhagaze kuri ya televiziyo n'ubundi bari bamaze gusahura. hanyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bahise binjira barabasitopa bose batita yari amaboko hejuru, bahita babafata amateko. amagingo aya ngaya bamaze gufatwa, usibye wari uri hejuru warashwe, abandi bose bafashwe n'intwaro zabo zose. abarwanyi b'umutwe wa M23 babafashe iki kibazo baragikemura ku buryo nta bibazo byinshi cyateje aha muri uyu mujyi wa Goma. munsi wa jonali babwiraga mbabwira nti aba nimwe mu bacumbikira, n'abana banyu, n'abaturanyi banyu, n'abavandimwe banyu, nabo mufitanye isano, ni mu bagira inama biripotinge ku barwanyi b'umutwe wa M23 niba bashaka gukomeza mu gisirikare bakinjiremo mu gihe buri official, ariko ibintu byo kuza bacengera biba basahura bagira gute, ibi ntago abarwanyi b'umutwe wa M23 bazabyemera. ntago ibi ngibi byakwemerwa habe na gatoya. hanyuma ni munyemerere rero twerekeze mu mirwano ikomeye cyane. ngewe yongeze mu bijyanye n'imirwano, ibi ndabikunda cyane ko ni ibintu byanjye, ibintu nsobanukirwa neza cyane. hanyuma rero kugira ngo ibi bintu ubisobanukirwe neza, reka mbanze ngutereke mapu imbere, hanyuma undi banze nkwereke Runyasenge. iyi Runyasenge nayigarutseho mbabwira uburyo yafashwe, dore ko iyi Runyasenge yafashwe mu gitero cyabaye cyase cyagabwe ku itariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka turimo. ku cyumweru nibwo neza iyi Runyasenge yabaye tombe mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. akaba ari imirwano yabaye abarwanyi b'umutwe wa M23 aka gace bagafashe bakoresheje inzira ahanini y'amazi. ngo aha murabona ni kiyaga cya Lake Edward. kiyaga cya Lake Edward niho abarwanyi b'umutwe wa M23 banyuze. mbibereke neza cyane, ngewe mba nshaka kugusobanurira ibintu ukanabibona neza. urabona umujyi wa Goma, ngaha mu mujyi wa Goma, aha ngaha hari abarwanyi b'umutwe wa M23 barahafashe. kuzamuka haruguru aha ngaha Kanyabayonga, ngaha murahabona abarwanyi b'umutwe wa M23 barahafashe. aha ngaha rero kugira ngo berekeze aha ngaha, dore Runyasenge cyase Runyasenge iherereye aha ngaha, nyikwereke nayo dore ngiye. kugira ngo rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bazamuke, dore ko bafite gahunda yo kuzamuka bakerekeza za Butembo na za Beni. ngaha Beni murahareba naho banahabazaniye, barebye basanga inzira ya hafi ari inzira yo kwambuka aha ngaha muri aya mazi, bakiza aha ngaha Runyasenge, bakazamuka ngaha Akavinyonge cyase Chavinyonge, noneho bagahita bagera aha ngaha muri ibi bice bya ruguru za Butembo na za Beni biboroheye. hanyuma rero reka atayari twinjire muri iyi operasiyo neza ubwo nagira ngo mbasobanurire aho Runyasenge na Chavinyonge bihuriye n'abarwanyi b'umutwe wa M23. impamvu ni yihe? nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 kugira ngo berekeze aha za Butembo na za Beni inzira ya hafi, bahisemo kunyura muri inzira y'amazi. hanyuma rero
ahangaha Runyasenge abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze iminsi bahafashe kuko bahafashe mu gitero bagabye tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka. Tayari imirwano yabohoje aka gace ka Runyasenge, bikaba byaratangajwe ku mugaragaro ko aka gace kafashwe ku cyumweru, kuvuga ngo uyu munsi turi kwa kabiri kandi turi tariki 6, n'ubundi ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo tariki 4 nibwo byabaye official ko aka gace ka Runyasenge arwanya umutwe wa M23 bagafashe. Urebeye kure ubona ari nko mu mazi, ariko n'umujyi wegereye aya mazi n'ubundi. Ahangaha rero muri iyi mirwano yahabereye bimaze kujya hagaragara yuko abasirikare bagera kuri 38 bo ku ruhande rwa FARDC baharasiwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abasirikare bagera kuri 38 ngo abarashwe muri bo nabakoreshaga cyangwa se n'abasirikare bo mu mazi, abandi mwita za marine, kubera yuko ngo ubwo M23 yagabaga ibi bitero inyuze inzira y'amazi, abasirikare bo muri marine n'ubundi bari bafite ibirindiro ahangaha Runyasenge ngo bahise bataka. Noneho M23 rero n'abamarine bo ku ruhande rwa FARDC imirwano bayikorera mu mazi. Sasa ahangaha muri ikiyaga cya Edward habereye imirwano ikomeye cyane. Aha rero byaje kurangira n'ubundi aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo iyi mirwano bayitsinzwemo, kandi bahagwa ari benshi, abagera kuri 38 nibo baguye muri iyi mirwano. Ikindi nakubwira nuko aba ofisiye bo muri marine bo ku ruhande rwa FARDC bagera ku 8 tayari barabarurwa ko aribo bamaze kugwa muri iyi mirwano. Muri iyi mirwano yabereye ahangaha kuva ku itariki 2 kugeza ku itariki 4, aba ba ofisiye abari barashwe bagahita bapfa n'aba ofisiye bagera kuri 7, ariko kugeza ku munsi w'ejo n'ubundi kubera ko hari ngo undi mu ofisiye umwe wari warashwe ariko ntapfe akajyanwa mu bitaro kwitabwaho, uyu nawe ngo byaje kurangira n'ubundi ku mugoroba watanze nawe asezeye ku isi y'abazima. Tayari imibare y'aba ofisiye bagera kuri 8 bose bakaba aribo bari kubarurwa bamaze kwitaba Imana mu mirwano yareye ahangaha Runyasenge yo kubohoza aka gace. Muti rero magingo yangaya noneho ibintu byifashe gute? Abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo gusesekara muri aka gace bakanahabuza, ubu noneho imirwano yakomereje ahitwa ahangaha ahitwa Cyavinyonge, niho imirwano n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomereje ko baravuga bati target yacu n'ubundi ni inzira yo kwerekeza za Beni na za Butembo. Ubu ngubu rero tayari bakaba bahise batangira gusharinga ahangaha Cyavinyonge, dore ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ubwo batsindwaga ahangaha za Runyasenge bahise n'ubundi batangira guhungira ahangaha Cyavinyonge. Hanyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 kubera yuko n'ubundi ariyo target yabo bari bafite, biravugwa ko uyu munsi batatse banyuze mu nzira y'amazi, ariko abandi banyura ku nzira y'ubutaka bazamukira ahangaha n'ubundi ku nkengero z'iki kiyaga cya Lake Edward, batangira gusharinga, bamwe banyuze ku nzira y'ubutaka, ariko abandi bikaba bivugwa yuko bakoze sharing bazamukiye ahangaha muri iyi nzira y'amazi.
yari ubu ngubu imirwano ikomeye kandi ikaze irimo kubera ahangaha Cyavinyonge. Arwanya umutwaye 23 naho barashaka kuhafata ubundi bibice byose bikikije kikiyaga bikajya mu maboko yabo, hanyuma ubundi inzira ikaba ibaye iya hafi yo kwerekeza ahangaha za Butembo. Abarwanya umutwaye 23 bagahita berekeza ha Butembo, ko nubundi bakaba bafite na gahunda yo kuza ahangaha za Amaboya. Ngaha naho abarwanya umutwaye 23 barahashaka, hanyuma ariko ubundi bakanazamuka bakagera ahangaha za Beni. Tayari yabo nyamukuru kuzamuka bakerekeza ha Beni. Ngibyo ko byifashe mu mirwano n'ubundi yabyukiye ahangaha za Cyavinyonge iturutse Runyasenge. Ngibyo kandi ibijyanye n'imibare y'abofisiye bagera ku 8, dore yuko n'uwa 8 yamaze tayari gupfa, akaba yapfuye mu ijoro ryakeye nyuma yuko yari yarashwe agakomereka, ariko n'ubundi akajyanwa kwa muganga gutabarwa, ariko byaje kurangira n'ubundi bibaye iby'ubusa, uyu nawe akaba yamaze gupfa. Ngibyo rero ibijyanye na operasiyo y'ahangaha. Hanyuma okay, ubwo reka duhite twerekeza muri teritwari ya Rubero. Turebe uko ibintu byifashe magingo yangaya aha muri teritwari ya Rubero, dore ko nubundi naho imirwano irakomeje magingo yatuvugana ya 23 n'ubundi muri imirwano yabereye aha Rubero. Barwanya umutwaye 23 bakaba bamaze kwigarurira ibindi bice bitandukanye cyane, bamaze kwigarurira ibice bitandukanye ndetse berekeza, gahunda yabo bakaba bavuga yuko ari ukwerekeza Beni. Ahahoze indiri ikomeye ya FDLR, no kuvuga abamayimayi bo muri UPRC ya Kambare na Mayani na Amazembe ku nkengero z'ikiyaga cya Lac Edward ahitwa Runyasenge muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, hamaze gusenywa ibirindiro bya FDLR magingo yangaya. Abarwanya umutwe wa M23 bakaba bamaze kubisenya, ndetse kandi gahunda bakaba ari ukwerekeza muri Ituri ndetse na Beni. Ibirindiro byasenywe rero bikaba byakoreshwaga hanini n'inyeshyamba za FDLR ziturutse Inyanzare bakanyura Irwindi. Hanyuma abangaba bari bafite ibirindiro ahangaha, bagiye bava za Nyanzare baturutse Irwindi, hanyuma rero baza gushinga ibirindiro ahangaha. Bakaba bakuriwe ngo n'uwitwa General Chiko Chitambwe wo muri FARDC, akaba ari we wagiye rero abayobora abanyuza izi nzira, akaza kubashingira ibirindiro ahangaha. Hanyuma rero ibingibi bibirindiro byabo abarwanya umutwe wa 23 bakaba bamaze kubisenya tayari tuvugana, ubu ibi byamaze gusenywa. Makuru rero aturuka ahangaha avuga ko nyuma ya Runyasenge ari uko abarwanya umutwe wa M23 mbaje noneho kongera kugaba ibindi bitero, ndetse bakaba bamaze gufata imidugudu ya Katundu na Musenda muri teritwari ya Rubero ahangaha n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Magingo ayangaya rero imirwano ikaba ikomeje n'ubundi yaba muri ibi bice, ariko no mu bice bya Cyavinyonge nk'uko nari maze kubibabwira, naho magingo yatuvugana imirwano irakomeje kandi akaba ari imirwano ikomeye cyane. Reka rero twerekeze Masisi.
Masisi naho habereye ibitero bikomeye cyane. Bone zanjye zirimo kugenda zimbwira ziti rwose twihutishirize unyaruke ugere muri Uvira, dufite amatsiko yo kumenya uko muri Uvira ibintu byifashe. Tuze rwose mukanya ndaje mpabagerere kubera yuko iyo nibereye ahangaha ubundi ujye wizera ko amakuru ugomba kuyabona 5 kuri 5, hanyuma ariko ntago like murimo kuziterekaho ngo nzibone zizamuka rwose, kandi ubwo iyo like itari kuzamuka muba murimo kumbihiriza. Nyemerera uterekeho like izamuke nyibone, hanyuma ubundi bintu bigende neza 5 kuri 5. Tayari muri Masisi rero Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi umutwe wa M23 mu bice bya Gatoyi no mu bindi bice bitandukanye aha za Masisi. Barwanyi umutwe wa M23 bakaba ibi bitero bagabweho n'ubundi bongeye kubisubiza inyuma, dore ko aha abarwanyi bo muri Wazalendo bagabye ibi bitero ariko n'ubundi ari ibitero bigamije gutesha umutwe, ikaba ngo ari ibitero byo kugira ngo n'ubundi bashotore cyangwa se bateshe umutwe w'abarwanyi mu mutwe wa M23. Barwanyi umutwe wa M23 ibi bitero bakaba babashije kubisubiza inyuma hakoreshejwe imbunda ntoya ninini, ariko abarwanyi umutwe wa M23 n'ubundi bakaba bongeye guharo marike Abazalendo bakomeje kubagabaho ibitero. Magingo yanga n'ubundi biravuga yuko ahangaha muri iyi mirwano yabereye aha n'ubundi Abazalendo bahatakarije ubuzima ari benshi, ariko report ntabwo zirajya hagaragara. Ariko icyo nakubwira nuko n'ubundi ibirindiro by'abarwanyi umutwe wa M23 biherereye aha Gatoyi n'ubundi baracyahari, kandi n'ubundi izi Wazalendo bamaze kuzirukankana no kuzisubiza inyuma. Byarangiye n'ubundi igitero bagabweho mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahagana ku isaha 11 zishyira saa 12. Igitero rero cyagabwe ku barwanyi umutwe wa M23 n'undi babashije kugisubiza inyuma, ndetse magingo yangaya ahangaha n'ubundi akaba hongeye kugaruka ituze. Hagana ku isaha 4 zishyira saa 5 zo kuri uyu munsi aha n'ubundi hari hamaze kugaruka ituze, kubera yuko izi Wazalendo n'ubundi ngo zagerageje kupushinga zerekeza ahangaha ku birindiro by'abarwanyi umutwe wa M23, ariko M23 iza kubagota irabazenguruka, noneho iboherezamo amabombe n'amagrenade. Nicyo kintu cyakoreshejwe cyane ahangaha, biza kurangira rero n'ubundi izi Wazalendo zihatakarije ubuzima, ndetse abatari bakeya abahaburira ubuzima, abandi bayabangira ingata abarirukanka. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze Rucuro kugira ngo tuze twerekeza mu mujyi wa Uvira, birumvikana ubwo tunagana no ku musozo w'aya makuru. Ubu tuvugana n'ubundi Rucuro hari kubera imirwano ikomeye cyane hagati ya Wazalendo na M23. Imirwano rero ikaba yongeye kubura ku munsi w'ejo muri aka karere ka Tongo na Kabizo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari imirwano irimo kubera hangaha nyuma yuko yubuye mu mpera z'icyumweru gishize. Kabivuga yuko inyeshyamba z'abarwanyi umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo ba CMC FDP bongeye gushyamirana mu duce twinshi. Ubwo ni mu bice bitandukanye nka za Rubwe y'Amajyepfo, za Businene, za Kabizo na Mutanga. Ahangaha magingo yatuvugana hakaba ariho rwambikaniye, aho n'ubundi abarwanyi umutwe wa M23
n'ubundi bakomeje kurambarara ku isasu basharinga hagati ya Wazalendo. Imirwano rero ikaba ikomeye cyane. Ni mu gihe hari amakuru kandi avuga yuko ngo aba Wazalendo bashoboye gusubiza inyuma inyeshyamba za M23, nyamara ariko kandi ibingibi akaba ari kwivuga ibigwi kwabo, nyamara abarwanya umutwe wa M23 bakaba bakomeje kubatwika ndetse ngo babamereye nabi. Mirwano yiriwe ku munsi w'ejo, no kuvuga ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 5 Gicurasi muri uyu mwaka, kabivuga yuko n'ubundi abarwanya umutwe wa M23 aha bahagutwikiye Wazalendo zitagira ingano. Nkuko abaturage babitangaza ngo baravuga yuko inyeshyamba za M23 zongeye kwigarurira Kabizo, umujyi bari bamaze n'ubundi iminsi bafite, hanyuma rero bakongera kuhisubiza. Uku gusubukura imirwano muri ibi bice rero bimaze no kwemezwa n'ibitangazamakuru bitandukanye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'icyitwa mediacongo.net. bakaba bavuga yuko ariko abarwanya umutwe wa M23 n'ubundi bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye ahangaha muri Rucuru, ndetse kandi imirwano ikaba ikomeje kugenda yadivansinga, dore ko n'ubundi ngo ibintu bimeze nabi. Isasu ni isasu, imbunda ntoya n'inini zirimo zirakoreshwa, ndetse ndagira ngo nkubwire yuko nabugingo n'ubu ngubu kuri uyu munsi abarwanya umutwe wa M23 nizi Wazalendo n'ubundi bongeye kubyukira ku mirongo y'urugamba. Ubu ngubu tuvugana rero uyu munsi n'ubundi isasu rikaba rikomeje kuvuza ubuhuha, nyamara ariko abarwanya umutwe wa M23 n'ubundi bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri ibi bice. Hanyuma rero abakunzi bacu mudukurikiye, ndabizi neza n'ubundi aho muherereye hose, imboni zanyu n'amatwi yanyu n'umutima wanyu mwamufite amatsiko yo kumenya uko mu mujyi wa Uvira ibintu byifashe. Tayari rero reka natwe turambike imirongo ahangaha mu mujyi wa Uvira, turebere hamwe uko aha muri Uvira ibintu byifashe, kugira ngo rero ngusobanurire neza ibijyanye n'uru rugamba waha muri Uvira. Reka mbanze nguterekeyo, nimara kuguterekayo ndakubwira rama Uvira tayari uhite uhabona. Nimara kuguterekayo ndakwereka Kiku uhite uyibona neza, nyikwereka uyireba imbere yawe. Ninkubwira Kavivira naho uhite uhabona, hanyuma ninkubwira Kawezi naho uraza kuhabona. Hanyuma ubundi ngusobanurire neza imirongo y'urugamba y'ibirimo kubera ahangaha Uvira nawe ubyibonera. Hanyuma rero reka duhere ku mirwano yabaye aha muri Uvira ku munsi w'ejo, ahagana ku isaha y'isa moya, ahagana ku isaha y'isa 3 zishyira no kuvuga ahagana isa 2:40 zishyira isa 3 za mu gitondo, tayari imirwano yari itangiye. Imirwano yabereye aha ku munsi w'ejo rero ni imirwano yari iteye ku buryo butandukanye. Ni imirwano kandi yirije umunsi wose, kubera yuko iyi mirwano n'ubundi byaje kugera hagana isa 2 n'isa 3 z'ijoro, n'ubundi mu bice bimwe na bimwe hacyumvikana amasasu, ariko amasasu akomeye cyane akaba yarabaye nk'acogora ku isaha y'isa 11 zishyira isa 12 z'umugoroba. Dore rero ibitero akaba ku munsi w'ejo n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze guke bagaba ibitero mu birindiro bitandukanye by'abarwanya umutwe wa M23,
umunsi w'ejo narababwiraga nti aharama Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kwa advancinga berekeza hano indani mu mujyi wa Uvira. Nkubwira nti n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo guhunga bazamutse muri uyu muhanda, ngira ngo urabubona iyi yirinye nimero 5, ngira ngo urimo urayibona tayari. Ubu ngubu ahangaha turi ni mu mujyi wa Uvira. Iyo uzamutse uyu muhanda rero, umuhanda urakuzamukana neza neza ukagukomezanya, nyuma aho ukujyana ni hehe. Uyu muhanda iyo ugeze hano uhita ugukatana, iyo ukase ahangaha rero uba tayari n'ubundi urimo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo rero narababwiye ni abarwana ku ruhande rwa leta no kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo barimo guhungira mu Burundi, ndetse nkubwira nti abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kwinda ba advancinga berekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Nta mirwano ikomeye ibaye, byo nakubwiraga ntago nakubeshyaga, kubera yuko n'ubundi FDLR na FARDC na Wazalendo bakomeje kugenda bahunga bakayabangira ingata. Ku munsi w'ejo rero ibitero byagabwe bikaba byaragabwe muri axe 3, ndetse harimo n'iya 4 nayo ndaza kubasobanurira. Hakaba ibi bitero byaragabwe kuri defense za M23 zerereye mu birindiro bitandukanye. Igitero cya mbere cyagabwe cyerekeza muri Plaine de Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi ni muri ibi bice bya ruguru ahangaha, byanze bikunze ni muri ibi bice bya ruguru ahangaha. Hanyuma ikindi gice rero cyase ikindi gitero cyagabwe cyerekeza mu bice bya Kamanyola. Kamanyola naho ni muri ibi bice bya ruguru ahangaha. Ahangaha za Nyamitanga neza muri ibi bice bya ruguru. Dore ngiyi Kamanyola ahantu iba yibereye, ngiyi Kamanyola ahantu yibereye. Hanyuma rero ahangaha hakaba ku munsi w'ejo naho harabwe ibitero bikomeye cyane. Noneho ikindi gitero kikaba cyaragabwe indani aha mu mujyi wa Uvira, kikaba cyaragabwe cyerekeza ahangaha kuri Rama Uvira, cyane ko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bari barimo kwa advancinga berekeza aha mu mujyi wa Uvira, ariko bamaze kugera ahangaha Rama Uvira. Ahangaha rero hakaba naho haragabwe igitero. Aravuga ko hari ikindi gitero n'ubundi icyagabwe aha Kavivira, ariko ibi bitero byose abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi babashije kubitsinda. Dore ukuntu ibintu byagenze. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bagize gutya bakoresha systeme zitandukanye. Noneho ababagabagaho ibitero bagira gutya bakupira network. Bamaze kubakupira network bagashiduka, noneho barimo kubura icyerekezo berekezamo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 noneho barabarasa. Sinzi uwo nigeze kumva kare avuga ngo babishe nkabica isenene. Aha barabarashe, yaba hangaha muri iki gitero cyerekeza Rama Uvira. Arwanya umutwe wa M23 baragitsinze. Noneho biza kurangira FARDC zose zirimo kuyabangira ingata zerekeza ahangaha kuri poste frontalier do Kavimvira, berekeza ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Urabona ahangaha tayari ni mu gihugu cy'u Burundi, kuko urabona dore ngaka akarondorondo kagabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi.
nukuvuga ngo urenze aka karondorondo kamanuka kambizamure neza kugira ngo ubibone neza. Ahangaha hakuno y'aka karondorondo kamanuka hano ngiyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugeze ahangaho maze kwambuka rero ngiyi Repubulika y'u Burundi. Hanyuma rero byaje kurangira abarwanyi babargese FDLR na Wazalendo barimo guhungira bose ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ikintu cyababayeho ahuye n'akaga gakomeye cyane rwose. Ngo bageze ahangaha za Gatumba neza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baravuga bati izi FDLR na FARDC na Wazalendo nituzireka zikinjira mu gihugu cyacu bashobora kudukururira intambara bikarangira mu gihugu cyacu n'ubundi. M23 binjiyemo bavuga bati tuje kurasa umwanzi. Usibye ko M23 batabikora ayo makosa ntago bayakora yo kwinjira mu gihugu cy'abandi, byanze bikunze n'ubundi bakomeza neza bagakaza ingamba baherereye ahangaha kuri uyu mupaka. Ariko ibyo kwinjira mu gihugu cy'abandi ntago abarwanyi b'umutwe wa M23 babikora. Ibyaje kuba rero niki? Abarwana ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi no kuvuga igisirikare cy'u Burundi cyari yeherereye Hagatumba cyaravuze kiti nago twabemerera mwinjira mu gihugu cyacu mwadukururira ibibazo. Hanyuma rero abawazarendo n'abafarigese ngo bagumye bitsimbye ahangaha kuvuga aha kuri uyu mupaka. Burya ku mupaka haba hari agace kari zone netre, bivuze mu kabara ku Burundi ntago kabara ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa rero ko ahangaha muri aka gace ariho bakomeje bikinze bihishahisha, noneho ngo byaza kugera nijoro bakaza kunyonyomba bagenda bekeza mu mashyamba atandukanye n'ubundi ari hafi ahangaha muri ibi bice. Yaragira ngo mubwire ko n'ubundi aha mu mujyi wa Uvira n'ubundi iwano ikomeje kuba, dore ko n'ubundi urumva izi FARDC FDLR na Wazalendo zashatse kwinjira mu Burundi. Abarundi barazangira, ubwo n'ubundi zigomba kurwana nk'iziyahura, tayari ziraza gupfa cyangwa zimanika amaboko kubera yuko ibyo guhunga sinzi ko biri buborohere. Ngibyo rero ko byifye magingo ya abarwanyi b'umutwe wa M23 bo bakomeje kugenda badivansinga n'ubundi tayari muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi bawurimo rwose, nubwo batari bawufata 100% ariko ku kigero nk'icya 78% uyu mujyi wa Uvira n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 barawufite. Hanyuma rero ngizo updates twagarukagaho kuri aya masaha. Ubwo ibijyanye na ripoti muri imirwano n'ubundi yabaye ku munsi w'ejo, irimo kuba ubungubu aha muri uyu mujyi wa Uvira, biza kudukundira turaza kuyigarukaho nubwo kubona ikijyanye na ripoti z'urugamba biba bitoroshye muri iyi minsi. Ariko biravugwa yuko harimo n'abarashwe ku ruhande rwa leta ya Kongo bakajugunywa muri aya mazi akikije uyu mujyi wa Uvira. Byose rero turakomeza kubikurikirana. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kugubwa neza, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umukajya mu by'iyi mirongo y'urugamba muri aya makuru. Hanyuma ubwo tuze gusubira n'ubundi makuru ataha, twebwe tuba turi tayari 5 kuri 5.